Na gabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Yo jing tipnya alor ka jingja ba ka jing ya lat ki company pinmi dobilan ba ka sarkar ha East Jantihil district. Kabalawan ra jingja pisa pat ba palat South Park lor tingka ha ka kam khayi motion limestone. U general secretary ka hitu ba one bun dekhar ulapin bana ya gani ha ka jing grand ba kilat pathai khubor hasilong press club. Hadin bakaseng kelawat jingtip ling baka right to information RTI. Ulong baka RTI kapin isyai baka sarkar kala ai jingbit daga kerteng incidental limestone syaki karkhana cement klamdadon kanu ka kendon hapo ka Mines and Minerals Development and Regulation Act Shihajak naispa sampinyo MMDR Act. Kadkum kaan ka motion kalong major mineral Henry Kasorkar kalapan kalaya ka kumbalong minor mineral dagaba ay jingbit incidental kaba kaan kamsyam la kershan. Kadkum ka jingtip kasorkar kala ay jingbit incidental syaki hindu tuli ki karkhana cement kentup ya ka Meghalaya Cements Ltd Green Valley Industries Hill Cement Amrit Cement bat kiway pat. Ka jingbun motion kabla sya ay jingbit ka kod hadu 1.8 lor metric ton. Kajingyo nong kabla siutang daka royalty prapo shi metric ton. Kapoitang sya lais pa sauflai klur tingka. Henry ladala bot pura ya ka MMDR Act daka ba kentup ru ya ka Mines and Minerals Reclamation Fund nyopo shitan. Ba District Mineral Foundation arpusaw shitan kajingyo nong ka sarkar kanday banpoy hadu nyos pa saupo klur tingka. Kani kamut baga jingja pisa pat ba kapoy palat South Park lor tingka. Ula pentip ru baga hito kan budien ya kani kabenta da kabayakran ber ki start klau ber ki start nya ban shimkya ha kilinti an khnang ban khanglat ya ka jing pinan kambakla ya ki spa maryang ber ka jingshna sarkar kabasniyo. Ini siapa silang bersekolah kadai halor kani ka incidental ses kabahay ka sarkar berkediamat yakni cement factory hak santarik banai mi ala jara tusan nyampo yakni ka right information ban panjing tip habe de yakni ka hukum salam union motion komiti hapo cement plant kepada sebuah istilah te in details habe de kani de milap bagaimana cek nilat patai kubur ni pak kan bersama ba ni alas kan ni lap ba ni kenok pakai ka big scan lembar ka sorkat ailat ki cement plant ban ya ban penlik ya kata kare ni untuk pada bukti langkah tu kan ki head trong sorkat namlah nama all party involved untuk kita ikat tu kan ni bagi mi kita ki high level ki bapak kan penyak jika revenue trong state ban ya thep plan yakini details yang IT nama apa yakini hingga RTI lah pada legal secretary yang usianya senang waktu mau menggunakan nakhat. Kecuali bikin brief tengi lah lembaga ni baga kejitu jam sarkar dan siap lo jadi lain kali waktu mas konsen di baga don lihat bakini nama apa adalah ngam cerita adalah PKHI kumpa kikuat dan siap lo hadir bersiap senang bikin kuat makini dari kubur kenang ban yok ban lat ban ya lat ikini ki be to ko konsep te habe de ki ata prokhat un pon mois na lo ya to shop in zabatai secretary bagi legal secretary ha ka bai dai batanika briefing jogin taksi ni selong press club ni yang keseng yuan ni ban pensengau syek sarkar len bajang fisia gelap pathai kebor bagi ibu kucing dawan sarkar jelang bahkan pensyai yang ini keseng bat ya ka jelang berapa gawe ba halor kan ka approval bala ada state government sagi cement plan halor incidental limestone ti habangi bishar bani aja gidulir ki kod islam documents hadu ka MMDR hadu ka Meghalaya Mines and Minerals Policy Act kamtan ka provision kebabatai dan dikamkan ke paragraf kebabatai saya bakadeu lah ke government ke state government kala apa incidental limestone dan incidental jalan yang kini ki karkhana ni jadi nu kunu gari
like no minors mineral nama yo limestone hi la khayu ku major minerals te kan kum da API ku bagi pan hal sa tarik benai mi azat san nilai yo itu job halai tarik jubat halai tarik ubnai bandeu azat pusan te kebang kejingkeli kebangi hadu mentang ke kuaban sengo perpencai tolong kejingkeli kebanyo ke bawang ni furnish the details under which provision of the MMDR Act 1957 where limestone for cement industrial use falls under incidental category kajuba tolong not applicable kebamut bang kamdan provision ban ani kamdan provision ban ke sarkar kala ban incidental calan yakino ki company ni ki cement ha gabai dei badu mausun namar mausun la khayu ku major minerals ni gala teliro itu bar ke bawang ni is there any limestone approved as incidental in nature for cement companies please provide the quantities approved in as incidental in nature te itu bar tolong Idon hadu ini tulik cement company sebayo ia di incidental limestone kepenongkong tadi ke Mega Cement Limited kada kisi syaikhot ka topsem khat phrala phraponye hajar khandai spa phrapo metric ton incidental limestone ka Green Valley Industries Sankhosala khat phra hajar arspa saw point lai ar metric ton Goldstone Sankholaya sab phra hajar arspa sab ar metric ton Star Cement Shikror Nyebu Khandai lak Lausan hajar Sanspa lak Hawai point Lai San Iwe metric ton Hill Cement Sau Khandai lak Hawai hajar Kapusan point Iwe Indreu metric ton Amrit Cement Nyebu Khandai lak Nyebu Hawai hajar Sau Spa Sau metric ton Jaintia Cement Sapulai lak Ar hajar metric ton Kini kita jingkai Benginyo anak kejubab lembaga API na pokan Directorate of Mineral Resources te kajing temu jong sarkar banduti dan bandut ban kani big scam haji ngade bagi line incidental limestone te namar ladakan sarkar ka issue lengba kani incidental ka au ki awal ya baro ki tax bade bansi ngado kases ka ses ki royalty berper kum ka kani ka Meghalaya Mines and Mineral Reclamation Fund kila ladan siu ikases kila ladan siu hendrik siu tang ya kan royalty ke bapra produka ke mud ba ya kan barok kini ke total metric ton ladi khan barok ni teli kini ki cement plan no kapoi hado 100 crore ako pralak prapusan hajar sangspa khandai khandru point pralai we metric ton 100 crore Arko pralak prapusan hajar sangspa khandai khandru point praspa lak we metric ton Teladang multiply yang ni sabu crore aku pralang into prapo kemudian prapo kena kerja royalties mo. Kapoi kepisah do last pak sabu crore laiko lag tunda hajar news pak sabu do teka. Kani kita kepisah ke kisiu kini cement companies. Siak sarkar lani yo lesi kapoi sebagai account of government dari ketung ke API ni yo ni kepercayaan kini ke research kini ala yang pasang di lambang kani ka last pak sabu lai kelor kedai ka pisang ke kini cement companies kisiu yang kini royalties but kisiu tangi royalties ki awal dia ka MMRF but ka DMF ka MMRF kemudian kedai ka Meghalaya Mines and Mineral Reclamation Fund ka ba new product ka metric ton per metric ton new product ka but dia kani ka District Mineral Foundation Fund ka ba arko sa ka metric ton kila dini plus product ka kedai ka royalties new product ka dega MMRF but arko sa ka dega DMF kamu total kalau cispa new product sa ka di cispa new sa multiply dengan total incidental limestone ba approved government 100 crore arko pralak kapoi ke kisah tu new spa 100 crore arko lak new hajar 100 spa sabu pralak kata kedai ka actual calculation ka scam ka big scam kata scam kas new spa 100 crore arko lak new hajar 100 spa sabu pralak kedai scam but ladani minus ya kini ka total ka pisah ka ko si jom nak ko nimtip ka posisi mo ka pisah ka unknown amount
Lagi mana segini slice pak sebuah kurur, news pak sebuah kurur mana slice pak sebuah kurur kapoi kesak pisah sang pak lain kurur kat arlak lakan rujar news pak arlak. Ti kini kalau ke kebar pelengok yang berhakan ke provision pada ke guidelines yang ke Meghalaya Minerals Mines and Minerals Policy pada ketika Mines and Mineral Development Regulation Act 1957. Namun, ya ke incidental salah ni, kila depan isu incidental tang yaki miners, yang kita yaki miners mineral, yaki majors mineral. Kan notification keba isu dah ke Government of Meghalaya Mining and Geology Department notification ke Arko Director General Arko Kapagani the latest notification. Bapumi dalam Mining and Geology Department. Kau kedai hukum ni kembang the incidental in context of extraction of minor minerals means such unintended extraction which arise out of non-mining activities such as construction of road and others major infrastructural projects. Kamu ba habaong incidental kamu bagi intention mati you lain maksud. Kali intentional unintended dia Itu apa hadu kan lo ketika sarkar MDA ke Bamangkan kalau ada isu incidental yang ketika semen company hadu 1 crore atau halak tam metric ton habaka ka an ke orang ba ketika order notification bapumi naka mining department ke orang ba yang major mineral scheme lah man isu incidental haba orang incidental kamu unintended gimana ban hendak lakli itu ke pengate bang Kam kan ke provision kata apa kilaban isu incidental. Kalau basically banyak ulang bang furnish the details under which provision of the MMDR Act 1957 where limestone for cement industries use falls under incidental categories kaum bang not applicable kamut bang. Kamdan kani ketika jubah ni kebelah jubah dekat Directorate of Mineral Resources kebamut bang kamdan kan guna keraan bang isu incidental yang limestone. Nomor ki awal lu ya ba khoi formalities kenang bagi laban nomor lagi ki ham yo ya NOC ban apply ki hapton ke mining list. Tang ki benar ke mining list ki laban mai ke laban ti yo maksud in large quantities. Hakan kat kum ke mining plan. Nomor dia ke mining plan ni la ai Indian Bureau Mines la pengkait Indian Bureau Mines ban ki nangka ki habyo saya ka clearance forest from the forest department i habyo i LOC na district council but banglat kini ke berok khoi nang gin la ban ya bantu lo ki ai ke sarkar ai ada ka incidental limestone nang makin avoid no ini formalities berok khoi te kani ke dai ai ba ka song no ke alis ba ding bangsa ka kai kam hapo kali tenur jo ni sarkar pemerintah te ini kalian sen nin ya syong berkat kalau kini berkat bat min sia wat insa khodi ke expert ba long pi mai bi kan sepang kalau kini kam bat ngin nom subjekti bat ini ada budaya kalau kini kam kenang ba ngin lap mano ba nanti ba mano ba dan betang hakani ke ban ya selok bat kumno ban isu kini incidental limestone segini hakana cement company sebutan stage for is jadi hills nomor ada ini ayat ya kum kini jinglai jeng sarkar suki kan kapersyam ban yurai ya kini ki bor sensar nadu ki bor jeng district council ki bor snong bat kunta ter ti ngihi minum ayat itu kini ke berapa nomor kali ketika leakage of revenue lada jen ada berapa kini ki companies kini ada kum ke norms ngatrai kini kita council kamtang ke Janji Hills kamu nong kerduk tulap kamu hiram bisa dok kini sigi pemerintah kerduk pemerintah di lembang cinta John Sarkar ka wan dak ni apot bagi ka council di kamtang ke Janji Hills ka wan kini gati kerduk bisa di hitam bisa ka ba setia dok kali gani hadu bagai Sarkar lasim tak kerai pakan siu ni tulap kinong trai kini staff tungga council di kani ke ban di dalam lembaga ini ATI ini dulir di beliau lembaga wajib tim ATI pengilam isyam ba kini ke sarkar ke ba ni om ba kini ki nom nikmat ki ba syam hadai ko sekretariat
Kimde kita ke statesman, handre kita ke salesman, kimde kita ke legislator, kita ke contractor. Kimdan kata kapasiti, kimdan kata dingin jingai, kumno bawan te bawan create revenue ya state, hanalor gile i baga state jumi kala here hagilian bentar beper lalu kajing boleh putih gayok buat handre ki perkatang ya kan kumno ban pentiu ya kan jika mai berkaspa joki iklan perkatsu igalawe dan ni kumno ban pentiu tenrong ya kan state jumi